Turashima Imana ko iduhaye kandi umwanya kugira ngo komeze imbere yayo, gushaka mu maso hayo, kubona icyo twahamagariwe, kandi cyane uko tubona wa munsi wegereza. Wa munsi batubwira mu Baheburayo 25, ijambo kuzaba mubyibuka, ndetse mukunda dusomere. Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Amen. Ati mukunda yakoze, uko tubona wa munsi wegera turushizeho terano kugira ngo duhugurane, twubakane mu kwizera n'ibyiringiro usangiye muri Kristo. Nimba ijambo ry'Imana rivuga gutyo, n'umwanzi ararizi, nawe ahita deploya imbaraga ze, ahita azana imbaraga zo kurwanya ibyo Imana ishaka, kubera ko arabizi ko iyo duteranye hamwe dufite umwuka wera, ko hari ibintu Imana ikora mu buzima bwacu. Satani bazarwanya ibyo bihe byo guterana, haba mu masengesho ya rusange, haba mu materaniro ya rusange yo guhimbaza Imana cyangwa kumva ijambo ry'Imana. Rero Satani rero urabizi ko kera yitwaga Lucifer, umareka umucyo, l'ange porteur de lumière, mareka utwara umucyo, umukerubi. Hanyuma yigomeka ku Mana, Imana iramuvuma, noneho ntakitwa Lucifer, yitwa Satan. Satan kuvuga l'adversaire de Dieu, umwanzi w'Imana. Nuvuga ngo rero akazi ke no kurwanya ibyo Imana ishaka. Nimba hano rero batubwira ngo uko wa munsi wegereza turushize guterana hamwe, umwanzi w'Imana we azatujyana mu kinyuranyo cy'ibyo, ahubwo uwo mwanya ntitubone. Mwe wese yigume mu rukwe, mwibuke ya principe ya synergie. Ifarashi imwe ikora toni imwe, bashyira amafarashi abiri hamwe agakora toni 20, kandi uvuga niyo synergie. Iyo rero tuhuriye hamwe tugasenga, tugahimbaza Imana, ni ngombwa haba création de synergie, haba synergie mu mwuka. Kandi rero akagira ikibazo rero kuturwanya, kubera ko tuba duhuje umutima n'inama n'imbaraga z'Imana zikimultiplier, zikaba nyinshi. Rero turashima Imana rero ko yaduhaye umwanya kugira ngo komeze kuba imbere y'Imana, komeze gushaka mu maso y'Imana nk'uko babitubwiye, nk'uko tubona wa munsi wegereza. Wa munsi uregereza mu buryo burenze uko twabyibaza, dukurikije ibiro biraba ku isi uyu munsi, cyane cyane ibimenyetso byose yavuze ni iby'ingenzi, ariko iby'ingenzi tukwiye kwitaho cyane cyane nibiba muri kariya gace k'iburasirazuba bw'agati, Middle East, Moyen Orient, biriya bihugu birimo Israel, Syria na Turkiya, agenda za Iraq, za Iran, Jordania, biriya bihugu byose byira ko mu gace k'iburasirazuba bw'agati. Hariya rero niho tukwiye kureba cyane, kuko niho ibimenyetso by'ibihe bigaragarira cyane, kuko niko Bibiliya ivuga. Ubwo ni muri kariya gace kokipa amapaje menshi ya Bibiliya. Amen. Murabona Bibiliya ivuga iki? Ivuga ko Imana yashize ingobyi ya Edeni mu majyepfo, amajyepfo ashira iburasirazuba bwa Turkiya, aho Efrat ifata source.
ni ukuvuga ngo ko meme le berceau de l'humanité aho nyoko umuntu yaturutse siyanse ubu irabeshya ngo ni muri Afurika. Ntabwo ari byo. Babashaga kwibaza amateori yabo yuko bo ni race évoluée, nitwe turi proche de singe quoi. Nyuma abirora kumva ko ari ishema ngo berceau de l'humanité muri Afurika. Ce sont des fausses théories. Ko hariho n'abaspecialiste muri génétique ubu bahamya ko abantu baturutse muri abice. Ibiri avuga ngo Imana irema Adamu, hanyuma imuvanamo Eva, Imana bashyira mu ngobyi. Iyo ngobyi ngo harimo imigezi ine yatembaga iva hariya. Imwe yitwa Efurate. None umunsi Efurate iracyitwa Efurate. Uruzi runyura muri Iraq rukisuka muri Gulf Persique, kinjira mu nyanja y'Ubuhinde. Umva nufata Efurate uragenda urazamuka, none uzagera muri Turkiya, amajyepfo ya Turkiya ashira iburasirazuba. Ni hariya rero Eden yariri. Murabyumva? Bivuga ngo geographiquement turafite ikimenyetso cyaho Eden yariri. Iriya ruzi rero yitwa Tigre narwo kubera ko hayisaba umuzuri wa Noah. Inzuzi zirivanga yitwa Pishoni iki byose, ariko ubu nibura dufite ebyiri muri izo nzuzi, dufite Efurate na Tigre. Rero ni hariya bituruka. Kiriya gice rero cy'isi Middle East cyangwa Minor Orient niyo tugiye kureberaho ibimenyetso cyane cyane birivuga. Nubwo hari ibindi ivuga ku isi yose, ibyorezo ibiki, ariko ibintu byi major signs, les signes majeurs ni hariya tubirebera. Uyu mwanya turavuga, abakurikira amakuru barabizi iyo biraba hariya. Amahoro ntayo. Biriya bihugu birarisika gutwika kariya karere. Kandi umenye ko geopolitike y'isi ishingiye hariya hantu. Murabyumva? Isi yose uko ingana, imiyoborere y'isi hariya niho iyo uhakoze hariya uhindura imiyoborere y'isi yose hariya hantu. Na niho Bibiliya ivuga cyane, ivuga Perse, Iran, ivuga Babylone ariyo Iraq, ivuga Syria yakomeje kwitwa Syria. Amen. Haleluya. Ivuga za Turki, za Byelorusi, mazina yandi Togarma, ivuga nuze Gog Magog, Urusiya, ivuga Moscou, Rosh, ivuga Rosh, ivuga Meshak. Bivuga ngo ni amazina uyu munsi agifite imizi y'amazina y'uno munsi kugira ngo bimenyekane aho icyo ubuhanuzi buvuga. Muri make rero ntabwo ari ibintu byo gushakisha, wa munsi uregereje. Nicyo bwo kumenya, wa munsi ugaruka Yesu uregereje. Uyu munsi rero murabona ko twavuze ko uko wa munsi wegereza murushijeho guteranira hamwe. Nubwo ibimenyetso Bibiliya ivuga bitwereka ko turi hafi kubona umwami Yesu amaso mu yandi, ariko turagenda, turacyari mu isi. Bivuga ngo turacyari mu ntambara, turacyari mu bigeragezo, turacyari mu bintu bishobora kutuvana mu gakiza. Kuko Yesu yaravuze ngo uzihangana kugeza ku iherezo ni uzakizwa. Ntabwo ari gukizwa gusa, kwihangana ukagera ku iherezo. Urumva rero aho hakeneye kuba le secret de la perseverance. Igikuru ni ugutangira ikintu kukirangiza. Bivuga ngo rero kandi turabizi uko twenda kugera kuri wa munsi niko intambara zo kurwanya kwizera ziba nyinshi. None uyu munsi turashaka kwiga umuntu nawe w'igihangange muri Bibiliya azwi mu mateka y'isi yose, yitwa Mose.
niho turi burebe ubwiru bwo kwihangana kwe. Comment est-ce qu'il a pu tenir bon? Ni gute yahagaze kugeza ku iherezo muri iyi mission Imana yamuhaye, muri umuhamagaro Imana yamuhaye? Ese ni ibintu byaje gutyo gusa? Iyo dushaka kureba ubwo biratubwira ngo twigane intwari zo kwizera. Imana ishimwe. Ku gice cya 11 baratubwira intwari zo kwizera, ariko ntabwo bari kuzirangiza, sibyo? Bavuze ab'ingenzi bidufashe, hanyuma impamvu twiga amateka y'intwari zo kwizera, igisubizo kiri mu gice cya 13 Abaheburayo 7 n'umunani. mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Amen. Ngo twibuke bande? Twibuke ariya kuri 7 yari souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Mwibuke ababayoboraga kera. Mwibuke abayoboraga kera, ariko mumenye ko bamanje kutubwira intwari zo kwizera. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo. Barangije gute? Et imitez leur foi. Mwigane kwizera kwabo. None ugahita bavuga ko Yesu Kristo ko araje niko akiri kwaza, kuko niwe wabashoboje. Amen. Ni ukuvuga ngo rero ziriya ntwari zo kwizera, iyo tusomye ubuzima bwazo tukareba iherezo, ari ibintu bishobora kudufasha natwe, kuko iyo abahamagaye niyo yaduhamagaye. Kandi abarwanyaga nubwo mu buryo bw'umubiri barabanzi bagaragara, ariko mu buryo bw'umwuka bwari ubwami bw'umwijima. Intambara yabo niyo yacu, nuko twebwe tuyireba muri plan spirituel, bo yari muri plan physique. Bo bari mu rwego rw'umubiri. Abamaleki bari abantu, abanzi barwanyije Abisirayeli mu buryo bashaka kuburizamo Imana kubageza mu isezerano. Bari abantu, ariko tumaze rero twebwe gukurirwaho igihu, tukareba isi y'umwuka, tubona yuko hari ibikomangoma y'umujima nyuma y'Abamaleki. Turababwiye ko Abamaleki barwanye na Yosuwa. Mose yamanika ya nkoni bagatsinda Abisirayeli, yaruha bagatsindwa muri cya kibaya. Bari Abamaleki nubwo bapfuye, ariko Abamaleki barahari, usiba umwuka wabo, ariko meme physiquement. Ukuriya Amani ngo n'umwagagi, Agagi yari Umaleki, descendant des Amaleki. Mu bisoma se uriya yashatse kurimbura Abayuda mu gihe cya Moridekayi na Esther. Iyo yavuze ngo Amani n'umwagagi, nukurikira inkomoko ya Agagi aturuka muri Amaleki. Uvuga ngo descendance ya Amaleki, posterité yabo yakomeje muri Iran. Ni mpamvu uyu munsi rero hari urwango rukomeye cyane rwa Iran kurimbura Israeli, kuko ni wa muka wa Amaleki. Mu buryo ubu ni ibintu bikomeye cyane, kubera ko ari za tekinoloji bashobora gukoresha bakarimbura imbaga. Muri Iran kuri isa nago batekanye, ko bavuga ko Mossad ni ya service secret Israel, nka CIA. Mossad bavuga ko yabinjiriye, ko yinfiltre service za Iran, mu buryo umukuru spirituel wa Iran baramuhisha, ntashobora kugaragara, kubera ko bazi ko Israel ifite force de frappe, isanga umuntu wo mu kuzimu. Uriya mukuru wa Hezbollah baherutse kwica,
nabo bari kumwe bari muri susoro, bari bazi yuko ntawubabona. ibyo Israel imaze gukora muri iminsi mike mu kwica abakuru ba Hamas, abakuru ba Hezbollah, ni kuvuga ngo ni ibintu byahamuye na Iran, kuko Iran niyo ikoresha iriya mitwe. kubera ko imvuga Iran, ni kuvuga ngo Iran iri mu mwuka wa Amalek, kandi Iran ni bwo buperesi uvuga ko mu gihe cy'iherezo uzaba uri kumwe n'Uburusiya. muri iki cyumweru, nyuma nibuka neza, ari inama ya Putin n'umukuru wa Iran, ni Gog na Amalek. murabyumva? Putin ari mu gihugu cya Magog, hanyuma ariya muri Iran ni imbaraga za Amalek. ni ukuvuga ngo ubu rero hari ubwoba budasanzwe, haba muri Liban, haba muri Israel, agace k'Abanyapalestina, Gaza niki, haba muri Iran ubwaho. kandi bo bari bazi ko bubatse imitamenwa ahantu kuzimu, ama etaje amanuka mu kuzimu, bakamanuka metero zingahe mu kuzimu, ama etaje n'amabeton akomeye asepara ama etaje, mu buryo nta ntwaro ishobora kubageraho. bafite amatunel yabahuza n'amaparking sous-sol, mu buryo udashobora kubabona gutya. ariko iriya frappe yabaye ya Israeli ikica uriya Hassan Misrab, urabona uriya mukuru wa Hezbollah, iriya byabakuye umutima. kubera iki? kuko aho bari bazi ko nta ntwaro yabageraho. ariko iriya ntwaro yabishe, hariho etaje, ama etaje agerekeranye, bo bari hasi mu kuzimu n'amabeton atwikiriye. iyo bombe rero ni special, ni bombe yajugunywe bamaze kumenya Abisirayeli ko umukuru wa Hezbollah n'abasirikare byose bari munsi hariya, kuko bya bindi byo guturitsa ibihugu by'Imana byari byabaye. rero bari baratinye kumenya gukoresha ibikoresho by'itumanaho, ahubwo bagana gahunda ko bahura gutya bakora inama zabo. muruka ejo bundi ko bafataga ikintu ikaturika, rero bari bahuriye hari Israel. rero bari serivisi zirakora, barabimenya. hanyuma bombe bajugunye yaratravershije ziriya etaje zose idaturika. hanyuma yagera rero kuri rez de chaussée mu cyari cyo, nuvuga ngo ya nzu uyivuyemo utuma atakumanuka, igeze kuri rez de chaussée iramanuka metero 25, kuko iyo iturika igeze mu ndiba, ntabwo iturika igira iratraversa ama etaje. Wabibise? Etaje ya mbere ikamenadare, ikamanuka ikamenadare, idaturika. hanyuma yagera rero kuri rez de chaussée ikamanuka rero 25 metre mu kuzimu, yagera mu kuzimu rero akaba ari iturika. rero yarabasanze rero irabaturikana mu buryo bibaza ko imibiri yabo, nubwo bavuze umunsi ko ari umubiri wabonye ko basanga ari kurumva kwemeye. ubwo bushobozi rero ntabwo bari babuzi ko babufite, ariko bavuga ko iyo bombe ni Amerika, tekinoloji y'Abanyamerika niyo bafite iyo bombe. ko Amerika na Israel bameze gutya. muri make rero hariya rero kwa Gagi rero kwa Hamani hariya bahise bagira ubwoba, bati rero ntaho batadusanga. ubu rero bahagurukije inzego zitandukanye zo guhiga umuntu wese bakeka ko ashobora kuba akorera Israel. arabaza kubigwamo. abakuru ntabwo bakiboneka, barihisha, nta telefone bakoresha, ntaki. iyo rero kiri muri psychose, kiri mu bwoba.
muzirikane ko na Iran ifite intwaro zikomeye. Kubera ko ibi byose mbivuze ni ukubabwira ko turi mu bihe Bibiliya yavuze, turi mu bihe Bibiliya yavuze. Iriya ni intambara iri iraganisha kuri Armageddon, Bibiliya yavuze. Abakurikiye neza ibyo twigishije, iragana kuri Armageddon, iragana ku mubabaro wa Yakobo. Israel irinjira mu yindi faze y'amateka yabo. Rero kugira ngo usoze ibyo bya Iran, impuguke ziravuga ngo le conflit au Moyen-Orient, ou précisément entre Israël et Iran, est entré dans une nouvelle registre. Yinjiye mu kindi cyiciro itigeze kuboneka. Tekinike zitari zizwi, strategy zitari zizwi, tekinoloji itari izwi. Ibyo byose rero modus operandi uko bakora bitari bizwi kugira ngo ubuhanuzi busohozwe. No kutamenya byose, ariko umenye kimwe gusa, umenye ko gukizwa ntabwo ari ikintu cyo gukinisha. Gukizwa bikwinjiza muri guerre cosmique, bikwinjiza mu ntambara irenze uko wayitekereza. Iyo dusenze nk'uko, hari mu bibazo ngo turasenga gusa, amasengesho arenze wowe nanjye. Amasengesho mu isi y'umwuka afite impact muri cosmos yose. Amen. Na niyo mpamvu rero abakristo benshi usanga nyuma y'igihe runaka ntabwo bakira abakristo, kuko ntabwo bigeze bamenya ko gukizwa bikwangaja muri guerre cosmique, conflit cosmique, intambara ifata isanzure ryose. Muragakiza kanya gukizwa babonye ku cyumweru ngo duhinduka umwuka umwe n'umwami. None ni umwami wiki wako cosmos. Oyes ngo twabaye umwuka umwe n'umwami. None umwami ni umwami wiki, ni umwami wa cosmos yose, univers, isanzure ryose n'ibirimo. Bivuga ngo rero natwe rero ubuzima bwacu bw'impacta cosmos. Rero bivuga ngo amasengesho yacu natwe ntagarukira ku cyo dusengera gusa twebwe, agira muri iyo dimension cosmique. Amen. Ni ibintu bibabaje kuko babandi bari mu zindi mouvement spirituel, les spiritualités zindi ataragakiza, la franc-maçonnerie, la rose croix na bene ibyo byose, bo arusha abakristo kumenya ibintu, uko bo cyangwa nouvel âge byose mu new age, bivuga ngo syncrétisme de toutes les croyances n'amafilozofi yandi, ni ihuriro y'ibintu byose, imyizerere yose, amafilozofi yose n'ibiki byose, iyo bita nouvel âge, ni ruhurirane rw'ibyo byose. Donc c'est un mouvement spirituel. Muri nouvel âge rero, new age, bo bagira umwanya bita umwanya wa transmission muri les partisans du nouvel âge, aho muri new age bagira umwanya wa transmission, niyo twagereranya n'umwanya wacu wo gusenga, amasengesho ya rusange. Bo amasengesho ya rusange bo bayita transmission. Bango babiri, amen, cyangwa batatu batangira rero gutransmeta energie. Barahamagara iyo bita le maître de l'univers, ngo umwami w'isanzure, le grand maître, l'architecte de l'univers, wahanze isanzure. Ariko ntabwo ari Imana yacu twebwe, murumva? Bo bazi ko ari energie. Noneho barahamagara kugira ngo noneho energie yayo, iyo Mana yabo, bayirekure igende ifate buri muntu wese utuye ku isi yose, kugira ngo isi igire amahoro. Icyo baturusha niki? Ariko birumvikana kuko ntabwo wajya muri nouvel âge
musanzwe abari muri za nouvelle age niki n'abantu bize mu madoktora n'ibiki ndazo kompra ntabwo bimeze nkatwe Imana ihamagara abahinzi aborozi noneho bakaza mu itorero kuko Imana ntabwo itoranya urumva bafite niveau badashobora kurenga ariko bari abantu nouvelle age ce sont des intellectuels nta bantu bafite ama PhD n'abantu b'inzego zikomeye zo mu isi urumva rero bo bakomprena l'univers barumva wana tutu wasaba isanzure sibyo bakomprena univers cosmos none bagatransmetero energie y'Imana yabo isi ngo ifate buri muntu wese ku isi ngo amahoro abo aboneke ngo division zihabe bose babumwe niumva se ko ari ikintu barusha abakristo deja bo babarusha kumenya ko iyo bari baratransmeta bari baratusha cosmos ntabwo mubyumva se n'abakristo bangahe se iyo bari basenga gutya bazi ko batusha cosmos isanzure ni bangahe ahubwo abakristo bo bazi ko amasengesho yabo basenze Imana yatwumvise nimba akazi yakaguhaye nimba ari si garukira nimba ari umwana washakaga iki byose ariko ni bangahe bazamuka bakamenya ko amasengesho yabo afite impact kuri cosmos yose afite impact ku isanzure ntabwo ari benshi d'abord bamwe ntibazi na physique okay ntibazi na astrophysique ntibazi na univers sanse yayo mu bisanzwe ko tuvuze isanzure ntabwo dufite amagambo y'Ikinyarwanda gusobanure wayibise amen ariko ivuze cosmos ujya muri etymologie ukamenya ibyo ari byo rero muri make rero n'abatakaje nuko iyo turasenga nk'uko amasengesho ya rusange yo kumenya ko atagarukira hano cyangwa agarukire kuri wowe nibyo ukeneye ari impacta isanzure ryose Imana ishimwe kubera iki uko umwami aturimo isanzure uko ringana kose we aribona nk'agakungugu niyo mpamvu rero iyo tusenze muri we tuimpacta création yose kuko umwami muri twe turi muri we isanzure ryose uko ringana siyansi itazi uko ringana we aribona gutya nk'agapoint niyo mpamvu amasengesho yacu rero ari powerful muri Kristo Imana ihabwe icyubahiro reka rero mbabaze ikibazo hano ko twize umunsi izuba ryahagaze none se mwari umuriga ibiki igihe twize hano umunsi izuba ryahagaze twari turiga iki les lois physiques Imana yazihagaritse murabyibagirwa pas les lois de la physique les lois physiques cyane yitwa gravitation rukuruzi Imana yarihagaritse kandi yavuze ngo n'amategeko adakuka na physique remera ko les lois physiques sont des lois immuables zahinduka niyo bita principe de symétrie ntabwo ahinduka niyo mpamvu ubona turagenda mu rugo tukagaruka tugasanga intebe ziracyari hano ameza aracyari hano inyubako iracyari hano abibise kawuvano ukabuzi ko iwawe usanga hagihari atagiye ku kwezi ni ukubera ko Imana yashyizeho les lois kuri principe ya symétrie amen mwabibise ruvuga ngo byose biri mu mibare ihamye rwose niyo mpamvu ibintu ntabwo bimwe bihindagurika usanga Afurika yagiye sibyo mu mwanya wayo hari ubusa Aziya nayo yabaye agapoint nayo maloi Imana yashyizeho yitwa les lois basées sur le principe de symétrie manishim Alléluia amen rimwe gusa niho habaye ikinyuranyo haba asymétrie symétrie irabura Paul babwiye hano ni igihe habaye intambara hagati ya matière na anti matière byararwanye byari imbere mu mubare ugana hanyuma uyu munsi rero matière niyo yiganje ko anti matière na matière ihaye tuvuge ni net wowe uri matière nuratembera mu mihanda Kigali uhuye na anti matière yawe ubundi ni net wowe uri matière uri net wundi ni anti matière
kubera ko electron ni matière, sibyo? Hariho anti-electron zifite propriété zimwe, ariko imwe nimba imwe ari positif iyindi ni negatif. Amen, haleluya. Noneho ni neti ni matière ahubwo ni neti wundi anti-matière, barahoberana bigende gute? Ngo wobe biragende gute? Bose barabura, iyo bita annihile, barabura. Bivuga ngo matière irazaga, antimatière ikaza, byose bikaba ubusa. Noneho hakabura ukuntu isi isanzure yabaho. Wabibise? Amen. Matière irazaga, antimatière ikaza, bikaba annihile, bikava. Yari asimetri. Ntabwo rero hari kuba inyenyeri cyangwa amagalaxy cyangwa imibumbe nk'umubiri wacu, kuko ibyo ni matière. Imana rero ko yashatse kurema kurema amanyenyeri, kurema iki? Imana yahise itegeka ko matière inesha antimatière. Noneho matière rero iriganza, antimatière yenda ikendera, matière iranesha. Niyo mpamvu uyu munsi duhari. Ariko kuva kiriya gihe hatangiriyeho amategeko ahagaze kuri symétrie. Iyo siyansi igeze aho rero hahitaza ikindi kintu kitari cya siyansi cyitwa cya metaphysique. Imana ngo yinjira muri siyansi. Ati se ni gute iyo antimatière yaje kuneshwa? Hari habaye iki ngo ineshwe? Hatangire kuba amanyenyeri n'amagalaxy hamwe n'imibumbe. Ntibazi icyabaye, ariko turabizi ko ari Imana yabikoze, kuko Imana ifite gahunda yo kurema. Imana ishimwe. Amen, haleluya. Ibi byose mvuga mubifite muri Bibiliya, ariko muri langage ya Bibiliya. Barezima abantu ba Kristo benshi Bibiliya yabo ntabwo banayizi. Bo bifatira gusa ngo uzaba umutwe uzaba umurizo, murakunda umutwe n'umurizo, ariko ntunamenye hari ibintu ukwiye kumenya b'imbaraga kwizera kwawe. Haleluya, amen. Udashobora na rimwe gushidikanya kwizera kwawe. Imana ishimwe. Ubona nk'uwo Sarkozy ngo avuge kuriye n'ubwo adakijijwe. Icyo arusha abakristo urwo afite de connaissance. Nta kijijwe afite de connaissance, kuko aravuga historiquement ibya Yesu Kristo, nuko we adafite kwizera nkawe nanjye ngo akizwe. Ariko afite de connaissance abakristo benshi badafite sur Jésus ubwe. Amen, haleluya. Kandi mbabwire ko Sarkozy par sa mère il est juif, ni umuyahudi kuri nyina. Bariya bavuye mu l'Europe de l'Est mbere, ntabwo bari mu France. Ibyo ya Pologne niki. Okay. Nimba ari cyo byakumariye ni byiza, Imana ishimwe. Rero nimba rero twarize ko Yosuwa yahagaritse izuba, ni ukuvuga ngo turinjira rero mu mategeko. Amen, amategeko ya physique, amategeko ya astrophysique. Izuba ryarahagaze, niko batubwira Bibiliya. Mu gukiza Ezekiya, igicucu cyasubiye inyuma intambwe 10 kuri kadra ku isaha ya Ahazi, ise wa Ezekiya. Byose biratusha domaine ya physique, domaine ya astrophysique. Niki bigufasha aho, sorry. Niki bigufasha kumenya ko ukwiye kwizera Imana muri Kristo nta karimbi wishiriyeho, kuko ibasha guhagarika imiterere y'ibintu kugira ngo ikore igitangaza. Amen. Ibyo nibyo twunguka muri ibyo. Ishobora guhagarika uko ibintu bigenda, Imana igakora ibidasanzwe
kugira ngo abantu bahimbaze izina ryayo. Amen. Haleluya. Dufate wa mugore w'umupfakazi yari afite agatebo ke karimo agafu n'utuvuta, ibyo hanyuma bikagaburira Eliya nawe nande nabe murabona umupfakazi w'Isirepta. None wowe mumva biri mu miterere y'ibintu, wigeze ubona bakuramo ifu ntishiremo? Mu bisanzwe wowe nimba ufite portemone aho ubika amafaranga, none mufite momo, sibyo? Byose nicyo kimwe. Nugenda ukuramo ugura ibyo ugura ariyongera, agenda agabanuka. Nuko nyine byagenze, aho kugira ngo agafu kashire, aho bavanye bagasanga wagira ngo ntacyo bavanyemo. None ibyo ntabwo biri muri logique ya kimuntu, ntabwo biri mu mikorere y'abantu, mu miterere y'ibintu. Uko niko Imana ikora. Imana ikora kugira ngo yereke ko iri hejuru y'amategeko agenga ibintu byose. Abisirayeli imyaka 40 bagenda, inkweto n'isazi, imyenda yabo n'isazi. Wewe wisobanura wowe? Hari umuntu agifite umwambaro imyaka 10 ishize muri mwe? Arari? Hari umuntu agifite acyambara imyenda iri ya 10 ans yari yambaye? Ariko bamaze imyaka 40, inkweto nizashaje n'imyambaro yabo ntabwo yashaje. None si wowe wisobanura gute? Niyo mpamvu abantu batazi Imana badaha agaciro Bibiliya, bibaza ko ari histoire gusa, ari ibintu bitabayeho. Ariko niko byagenze. Ntabwo bigeze bajya kugura iyindi myenda bava muri Egiputa, kandi ntabwo barangije imyaka 40 bambaye ubusa. Bibiliya avuga ngo inkweto nizashaje ku birenge byanyu n'imyambaro ntabwo yashaje. Wowe bikwigisha iki wowe? Bikwigisha ko nitumara kwambara imibiri y'ubwiza ntabwo tuzakenera kuhindura imyenda. Eka da. Marayika Gabriel uko Daniel yamubonye kiriya gihe niko na Mariya yamubonye, kandi hagati ya Daniel na Mariya hari imyaka isaga 500. Nawe Imana iguhaye kubona Marayika Gabriel, kuriya niko akimeze. Ibyo yambaraga nibyo acyambara, kuko bari mu rwego rw'ibitabora, twe turi mu rwego rw'ibibora n'ibishira. Ariko turagenda dusatira kuzingira mu rwego rw'ibitabora. Imana yabwe icyubahiro. Amen. Ega mukanguke, nimuze musoma Bibiliya mubifate nk'abo bantu batizera. Cyo kusoma nyuma ugatekereza, ukareba implication bifite uno munsi mu kwizera kwawe. Wowe ufite ibibazo by'amafaranga, ufite madeni, ufite biki, nubwo Imana isubiza mu gihe cyayo mu buryo bwayo, ariko ugiye kwizera ibyo Imana ivuga. Iravuga iki? Umunsi afite ikibazo cy'amafaranga hano. Umva rero ibi ni ibyawe wowe. N'abafite menshi bafite ikibazo cy'amafaranga, abadafite nabo baragifite. Nta n'umwe utagifite rero. Na Bill Gates aragifite. Ko yatakigira ntiyakomeza gukora ibyo akora. Amen. Burayo twagezeyo 13 5-6. Ntimukagire ingeso zo gukunda amafaranga, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka n'umutabazi wanjye, sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara iki? Amen. Iyo usomye amagambo wowe bikubwira iki? Ugahita ugenda muri Zaburi 23, Uwiteka niwe mwiri wanjye, bikubwira iki wowe? In times of need, dans les situations de besoin, bikubwira iki? Iyo usomye hano bikubwira iki? Nuvuga ngo nubwo Imana itankuraja ubunebwe, udakora ntakarye, ariko
umwana w'Imana ko nababwiye ngo uyafite n'utayafite bose bafite besoin y'amafaranga. Wayumvise? Ubwo plus ugira menshi n'imishinga yawe irazamuka. Wayumvise? Wowe ntushobora kujya kugira umushinga wo kubaka uruganda kandi wowe ukeneye igare. Yashoboka se? Ariko numara kubona igare uzashaka moto. Numara kubona moto uzashaka imodoka. Numara kubona imodoka uzashaka rukururana. Numara rukururana uzashaka indege zitwara abantu. Sibyo? Nuvuga ngo uko umuntu agenda azamuka mu mibereho ye y'umubiri niko na besoin ze zizamuka, niko bimeze. Nuvuga ngo nta muntu yavuga ngo nta mafaranga nkeneye. Urwego ugeramo urayakeneye mu rwego rwawe. Wayibise? Niho abantu rero bamwe bagiye bavuga ngo uya ntayakeneye amafaranga. Ari mu rwego akeneye amafaranga ajyanye n'urwego arimo. Kuko Bill Gates ubu rero Microsoft ye ibikoranabuhanga none yagiye mu bintu bya des usines pharmaceutiques. Yagiye mu gukora ibintu bikora ingingo. Iyo de vaccin. Kuba yavuze ati yewe ikoranabuhanga birampagije. Kubera ko no hari amafaranga. Mugivize. Donc hari ibyorezo akwiye kuba ingingo yagiye rero mu gukora guhagurutsa ibigo bikora ingingo. Mugivize. Umuntu wese afite besoin ijyanye n'urwego arimo. Aya magambo rero nta numwe rero mwana w'Imana azavuga ngo ugiye sinziganya kenera nayakeneraga kera. Azayakenera mpaka ava muri isi. Ucumura narababwiye iki? Naravuze nti yewe de marayika tugendana. Yewe mu rugo hari marayika bacunze urugo. Urambwira ati amaso yarababonye. Amaso yanjye ntabwo yababonye. None se kubera iki? Byemeza. Nuko birivuga ngo l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. Marayika w'Uwiteka agose abe ngo abatabare habaye ikibaye. Numbaza ngo kuki wowe uvuga ngo marayika ngo agose urugo rwawe? Igisoje cyanjye kiri simple. Imana yabivuze. Imana yabwiye icyubahiro. C'est tout. Kuko Imana yayivuze. None yakubwira ngo ntabwo uzatinya. Même en cas de besoin, no mu gihe uri mu bibazo bya mikoro ngo kuko Uwiteka yaravuze ngo ntazagute. C'est dans le domaine des finances ici. Jiwe rero ndizera ko Imana ishobora kwintervenir miraculeusement, ishobora gukora ibitangaza muri domaine même des finances, kuko Bibiliya ni kwimbwira. Imana rero nishobora kubeshya. Itubwira ngo nije nkubarira ibyaha byawe nkagukiza n'ingwara zawe zose. Niyo nambwiye ngo ngusome. Niyo nyine yavuze ibyo. Niyo mpamvu rero ikintu cyose usengera, haleluya, hari ijambo yavuze rijyanye n'icyo usengera. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Yosuwa yarakeneye iki? Yarakeneye kurangiza abanzi. Yarakeneye ko butira. Niba profite umwijima nijoro. Abati rero ndi muri besoin yo kurangiza uyu murimo. Iri zuba rero rikwiye kuba aliye umufatanya bikorwa. Zuba hagarara umucyanyi kugeza aho ndangiza akazi. Urumva? Imana yumvira umuntu ihagarika izuba. Ntigwakwira buguma ari kumanywa kugeza aho arangije bari abami bari bashizemo kugira ngo batere Bagabaoni. Bayo nuvuga ngo iyo turagaze mu ijambo ry'Imana ibintu byose biba nos alliés. Même le temps devient notre allié. N'ibyaremwe Imana birayifata bikahita binduka ifatanya bikorwa natwe. Soma. Mwabyo bisibyo. Ntimukagire ingeso zo gukunda amafaranga, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite. Ako kageso niho kararangiye mu bantu. Karacyari? Karari? Azi kabaye mu gihe cya Bibiliya. Ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite. Kuko ubwayo yavuze iti sinzagusigana hato. Sinzagusigana hato.
kandi ntabwo nzaguhana na hato. ntabwo nzaguhana ngo abapagani bagukobe ngo uhinduke usabiriza, ntibizabaho. kubera iki? kuko niyo yabivuze, kandi Imana si umuntu ngo ibeshye. ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana, amen, niryo duhagararaho muri situation turimo, noneho tukizera intervention y'Imana. kubera iki? kuko Imana yabivuze, nta kindi. je ndizera bon, Imana ishobora gushaka kubona marayika aho umubwira itabishaka, ntabwo bibuza ko bahari, kubera ko Imana yabivuze. amen. ntabwo wowe ukwiye kwizera kuko bo babona, urizera ko Imana yabivuze. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. marayika w'Iteka arahari. amen. ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana niryo ukwiye kuvuga ngo kuko Imana yabivuze, nta bindi. kandi Imana ntabwo ishobora kubeshya. rero turabona ko Imana ishobora gupasa outre les lois yashizeho, ishobora kurenga amategeko yashizeho kugira ngo ikore ikintu cyigisha abana b'abantu ko yo ari Imana. amen. ko ifite ubushobozi bwo gukoza icyo ishaka, ibyo yaremye igihe ishakiye. Imana ishimwe. amen. ishatse ushobora kuzajya ukura amafaranga mu mufuka ntashire, ibishatse. kuko isi wumva ko iri limite. no, Imana ntabwo iri limite. ariko twarabonye ko kubera ko abantu idashaka ko bahinduka des superstitieux. superstitieux ni ukuvuga, superstition ni ibintu ubona bya bindi ngo iyo abantu yiriwe nabi ngo yabyutse abanje ku moso, cyangwa ngo urabona ni ibintu by'imihango n'imigenzo abantu bizera bidafite ishingiro, sibyo? Imana rero kugira ngo ntitube superstitieux, niyo Imana rero no mu gushaka kureponda kuri besoin zawe, sibyo? kugira ngo Imana ize mu byo isaba, Imana kenshi ikoresha inzira zisanzwe kugira ngo ntugwe muri superstition. igakoresha Nineti kugira ngo amafaranga ave kwa Nineti ajye kwa Celestin, kuko Celestin ariwe arasenga arakeneye. ntabwo uzabona ariteretse aho umusego, urabona? bibaye gutyo rero natwe tukuzi uzabona ko wacanganyikiwe, uratangirwa na nk'ucanganyikiwe. byigeze kuba nigeze kubwira T.L. Osborne, yari afite igiterane crusade, yari akeneye amadolari menshi cyane, yivuga butumwa, afata ari mu masengesho, Imana imuzana amadolari. ariko ibyo rero si nzira Imana ikoresha, ariko inzira zose zirayishobokera. ikoresha inzira zisanzwe abantu ntibagwe muri superstition. amen. Haleluya. ikinjira mu mutima w'umuntu ikamushyiramo gushaka no gukora kugira ngo isubize ibibazo bya kanaka. murabyumva? ese murabyumva ibyo? atari uko binaniye gukoresha inzira zidasanzwe, yatuma rero iby'Imana biba mystique, mysticism. Imana nishaka ko tuba mu bintu mystique bidafututse. niyo mpamvu Imana ikoresha ikinjira muri uriya ikamushyira gushaka no gukora ibyo ishaka, isubiza ikibazo cy'uriya. Imana ishimwe. mwabyumvise? ariko ntabwo bivuga ko atari igitangaza iba yakoze, kuko uwo muntu nta deni yaragufitiye, nta na gahunda muri ubitaniye, bikomeza kwitwita igitangaza. nubwo atari marayika yaje ngo ngaya, cyangwa wicara urasenga wibone araje, Imana igakoresha umuntu utigeze umubwira ibibazo byawe, utigeze umuganyira, ariko ukabona exactement kiriya kibazo araje agikemuye. iyo ni inzira normale, ariko Imana ikoresha kugira ngo ireponde ku mabesoin y'abantu
ariko ntabwo bivuga ngo ntabwo ari igitangaza, bikomeza kwitwa igitangaza kuko ntabwo mwavuganye, ntabwo wamuganyiye, sibyo? Hanyuma ikindi nacyo kubera iki ataraguhaye kera kuko yazanye ubu, ntabwo ukwiye kubyibaza. Imana ishimwe. Yewe nagiye mbona kenshi ukuboko kw'Imana mu nzira zitandukanye. Imana ikora mu buryo butandukanye. Haleluya. Niyo mpamvu iyo ndasengera ikintu mba mfite expectation, attente, nkanura iburasirazuba ndebe ko hari agacu, nakabura nkakanura iburengerazuba ndebe ko hari agacu, hanyuma agacu kakaboneka. Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Ndetse dusomere 2:13. Iri jambo mubyandike amaze fatumanya gusenga. Kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Amen. Mwabonye? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà. Niko Imana ikora. Amen. Ariko Imana ntabwo tuyibwira ngo ikoreshe kanaka. Ntuzapime. Uzaba utandukiriye kujya kuyitegeka. Uzaba uhabanye n'ijambo rivuga ngo inzira zanjye sizo inzira zanyu. Ibyo nibwira simubwira. Ntabwo yo guteka Imana hinyura nahinyuza. Ibyo ni byayo. We gusa urizera ko Imana irubikore. Uko ibikora n'isari ubikorere si ibyawe. Iri jambo muri fate rifite implication ikomeye cyane. Niyo ishira muri twe gushaka no gukora nkuko ubishaka. Amen. Bora mu mutima w'umuntu hari imigambi myinshi. Imana ishobora kuyinjiramo ikashiramo yayo. Atira amafaranga wari uyapangiye ibi. Imana igashaka ukimura ibindi bibazo hari. Imana ikinjira mu mutima wawe muri ya migambi yawe. Imana igacombekamo yayo. Kandi ukaruka uko wakoze. Ibyo yo ishaka gukora. Amen. Ibi ni ibintu tujya tubona kenshi. Niyo idushiramo gushaka no gukora nkuko ibishaka. Na niyo mpamvu Dawidi amaze kumenyera ububwiro yaravuze ngo undememo umutima mushya. Amen. Alléluia. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Undememo umutima mushya. Sibyo? Hanyuma uhindure mushya umwuka wanjye kugira ngo umuntu wanjye w'imbere abe disposé gukora ubushake bwawe. Donc Dieu agit dans l'homme intérieur. Imana ikora umuntu w'imbere. Hariya haba imigambi ni Imana ijya. None igashyiramo imigambi yayo. Kuri ko Imana ikora. Amen. None kambabaze. Ni gute Imana yakijije ba Estera itsembatsemba uriya Hamani umwagagi yari bateguriye? Hamani umwagagi yari yapanze kubarimbura. Esther, mwamikazi Esther mugihe cya Moridekayi. Amen. Imana yabakijije gute? N'iri jambo umwami yararyamye, Imana imubuza ibitotsi. Azuerusi. None kubera ko agumagira gutya buriri abuze ibitotsi, kugira ngo abone ibitotsi, hari igitabo cyitwa Le Livre des Chroniques. Hari igitabo ibwami bandikaga buri munsi ibyabaye, ibintu nyamukuru byabaye mu bwami. Ati munzanire igitabo cya Chronique ari ibyo ku ngoma. Hanyuma arasoma, abona ahantu handitse ngo Moridekayi yigeze gukiza umwami. Siyo yahise ahamagara ngo mumbwire Moridekayi yakorewe iki kuri iyi korwa. None se kuko atayisomye kera, kuko yayisomye muri iryo joro, kandi ari umugambi wo kurimbura Moridekayi. Imana yinjiye mu mutima we. Imana yahabwa icyubahiro.
ko niko yabakijije itsembatsemba uriya mwagagi uriya Amani. Imana ifite inzira zayo, irinjira muri mind, ibitekerezo irinjira mu mutima, umuntu agakoreshwa ibyo yatakakoze ngo Imana isoze ubushake bwayo. Reka dufate iminota Imana iduhe kujijuka mu muntu wacu w'imbere, dutahure aho tugeza gutahura imikorere yayo, kuko benshi biratugora gutahura imikorere y'Imana. Ntushobora kuyimenya yose ko ni Imana, ariko hari urwego runaka Imana yahaye abantu kumenya. Amen. Uko abantu bamenya imikorere y'Imana mu rwego rwabo bageze nk'abantu, abo bantu ntabwo uzi babona bahangayitse, baba batuje, bazi ko everything is under control, buri kintu cyose kiri munsi y'ubutware bwe. Hanyuma turaza rero kureba ubwiru bwa Mose kugira ngo asoze ibyo Imana yamuhamagariye atateshutse, ntatezuke ku muhamagaro nubwo yahuye n'ibintu bikomeye. 5